bismillahi tawakkaltu. Napa? Alallahi. Napa? La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Terlupa dong itu babu. Dia nak cini. Terlupa dong pas sini. Cuma ini kada kui baca pasti sambung ni. Bismillah tawakkaltu la ilaha wala wala quwata. Dia nak sambung. Bismillahi tawakkaltu. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala wilawi baraka na onro alindrungaku untuk mas berserah diri ke dia. Aja naik kumalalang. Jadi bismillahi tawakkaltu. Asanna puang Allah Ta'ala unri bertawakal. Napaki makana alallahi tasarahkan di sini na akatana Allah langata. Alallahi komidi puang. Napala haula degaga elo uleku tama ka hilalang aku asataku. Yan na tunakada, akali cukbu ko ripakas salamat na pong alata. Deha na si sambung ito kuy bacay. Natalo ay ito. Ito, yung po ijab mo ba? Bismillah tawakkaltu. Ang kalalo natutuy ka na. Kaya mauso na pa ng tiyangari chupo bola. Nasa ko may kodyo kay te chupo bola. May kumita mo pati rewa mo po. Di na pahangi. Yasan ni chupo. Di ni tiyangari ichuku chupo bola. Kaya kasi chupo bola ichuku ulu ajojo na irita. Dan dalam ilmu hikmah itu, ya ko amatengan nga tijokan, tak demi matulun na tahu itu ko, melo lima. Yan na ka jojo na ulun na. Tanra mentin. Yan na to, nakada chopo bola, tan na chopo bola mo, tan na chopo bola mo, roye, ulum mo, yero mo chuku ke jojo na. Iya ko legagay, aja mo joka, abalaya to. Yo pwede tuloy copo bola mi cengan demo yan dite copo bola pula kau di gitu kan. Itu yang dipakai para ulama-ulama hikmah. Jadi itu ilmunya. Ya tapi ku ya naropak dongan ngena. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tali bismillahi tawakkaltu depan. Ya kita batamay alita koro ilo permisi ko pong Allah Taala. Ito to tawakkal bismillahi tawakkaltu. Ya kumakadani 'ala Allahi sinin na urusan ngidi mi pot. Wakatay de gagalian na. Kemudian tabaca nila haula de gagailo ulle kupong idi itu maupun lain. Yok kan ni maka dito pandita namun akan na musibah di umari gaga. Jadi ampe kalau kak macarama mabalaka. Itu sebenarnya kuncinya di situ, Pak. Kemudian yang masyarakat nak macak itu jadi aki buah ki amala Pak Bu. Ia makanja ko cica miyaki buah na din ang pajak jala pahalan. Na iya ko kiha desa ucuk-ucuk ki megay ka. Yang termasuk maljari itu. Tapi iya ko maylo ki bicara apalah kami na malampe pahalana na may ganasa na dita. Tanya masigi. Tanya. Bukan masjid. Agak palit. Mengalirkan air kata Nabi. Itu buah muslim. Ya kong ka masigi. Idi tanggungi sumur bor. Yase ina masigi iya tu. Ya, si ina masigi. Magay, iya masigi. Iya minakya pala, kuto masabaya. Iya sumur bor, iya ko napake te makjenne, makya palangi. Uwe jenne, tapakutan na ninong bere-bere, makipasidah kay. Noyo kura sari, makipasidah kay. Mataruit, natama ura-ura aja, na pero aja makbuah, kemudian berdaun. Dan itu nitrogenya kita pakai, itu mencari pahala. Kemudian minum kita, patapulos, sona patapulo, nina na pecapu kuatan. Makanya mengalirkan air itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Nah sebab namo ya dengan no mancingnya pelatoy. Matamay lo kutana. Jadi itu kuncinya. Jadi tasakamay cede maka nama bago masigi. De yami kolong rite masampaja ya nabong kraita masigi sabaran. Jadi ampun pudate kada ko masumbang ko masigi aja na cidi masigi ta sumbang. Paganda ilima aja ka manarutong intero kan kau mapata butukan to. Ya ko cidi miton rin narutong inte sabara ikakaman ulo kada laba si. Yo poko tatala ing katurun de makaraki baranna. Itu kan makiro. Jadi banyak kan investasi. Aja na cidi mi onrong. Tapi kan Nabi ta makada mo mambana masjidan di dunia lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Ni gini kita bangun masjid ukulino karena puang Allah Ta'ala. Pak kata itu masih tanya karena puang Allah Ta'ala. Mari si salah nih pegawai syariat kalau mau masih. Tanya karena puang Allah Ta'ala itu. Jangan itu masih makin itu nabongkar Nabi. Dalam riwayat itu Nabi pernah membongkar satu masjid. Tak bangun di masjid nasul Nabi tabongkar. Karena tahu si salah. Kalau bangun masjid makin Nabi tabongkar itu supaya rewa IP mana aja si salah.
Jadi nang kataw mapangiwak pagay sara na law bago masigi suri kada bongkar aja. Ya. Jadi itu, Pak itu, Pak itu masigi itu, may kata setan ko tilala na, tanya malaikat bawang. Iya. Anu cek deh tuh dia pengewangi. Iya, anu cek deh. Jadi masigi alhamdulillah luar biasa ini Pak Bu. Sumbangan na tahu ko dia na pajak jalan ya, nunuri masam pajak, tapi na marutun na, samaran. Ini makanya membana masjid dan pidunya lillahi ta'ala. Angkat tuh kalimat lillahi ta'ala. Tanya mak bangun bawang. Jadi itu nak kena nalita. Nigi kita bangun sini masigi deh. Yang penting ang kaandil takut tuh namo sampai misisa. Ang kana tama. Maka ni nabita ban Allah law ibangun kang istano kulal na suruga. Ye ko meki mapunay hotel ko suruga. Asuban yo ko masigi. Nasa bangka bolata pa pahalana din na pajak jalan. Namo din nasa pajang. Namo din ta sampajang. Tatatyon ka pa bolata. Maka menang dia nak sampajak, dia nak sampajak tetap ke bolana, dia minat tama. Kan makalani bangungan, dia nak kani patami suruga. Angka bolana tapi dia nak tama. Ina ti ampe podate magiro ko gamay na pasitonre akimi solawat tu saka ina maega aya iya ro. Si tonre iya ro tatogang isang pajang pasu isaka asidah ka kwe magi na mega parenta iya ro sampajangi gunci na suruga. Iya ro pas sidak kay bolok ko suruga jadi namo raji mas sampaja ko dia sumbangan na dito kanon roy itu jadi makanaka di kanon dia saka kana di kanon na betul na ya kumeko ang kahotele mo maballo as sampaja ko mutama asidak ka ko nang kanon mo makanja tapi ya to si ko raji ni masadik kana dia na sampaja ang kanon na dia binatama ini man yan ro ampay si Tondra iya. Jadi rajin itu sampai macam tu panitia na palalo ko ta amal. Namo jadi na siya kata disan. Penting ada andil tak ko. Mulai ko matangangin na bangun tahu. Langsung semeta dereng talya memang nila lusak ta bawel ko. Pa ya ko di narapa panitia na langit tay kota. Tapulo meso na chapu. Iyo po langsung itamo ko roman na samming. Di na mungkin andre panitia ko samming. De nang pasti mak dekke makuyo. Iya. Naupahan na panguruso masigi ka. Nang ito ko masige pa pangurusin na may karupan ang kagunci pok, ang kagunci pas, ang kagunci Inggris, katogunci polo, katogunci tatdeng. Kaya sarang ito pangurusin ang katogunci pok ka. Kaya sa gunci pok ka desi sa gaga panguruso. Ang kamiyasan na tama tapi din nakalupa. Gunci pok kayo to. Ang katogunci pas, sidi memang di sana jama aga mapatulam pun di bawah. Isuroy mapatura dio na sa iko sila ito di bisagi. Teka, yung bawang ase na pasado na pura di mate ni inada sa gonchipas tapi enggak tahu tuh goncing Inggris wala na meron malak gamay le na mapel ale na masaring ale na bakle na kamal ito may manchajima ale na manang ang katuwa ko jadi itu panguruso masigi kamana ang katuwa goncitat de lang kalupa jadi sapa na wisag ba ng panitia masigi hindi na magampat to euros sa masigi de may makan ako din na tumakanja to mapatching atin na betul-betul ihlas mangurus de kaga tapi matanra matoto yan ang kanataw tuo ko masigi pasti to limasus ako tilalan. Tapi ya ko napatuoy masigi itu insyaallah madike. Tapi ya ko tuoy ko masigi itu manrasa. Jadi tapatuoy masigi aja tatuo ko masigi. Ya. Si salah tuh. Iya. Iya, si salah. Iya ko ipatuoy masigi ibantoy deto malasaro. Iya ko tuo ko masigi tulis sapa aja manang kasarona. Si salah tuh. Iya. Jadi tapakan yakin kung masigi iurus itu insyaallah kabarakan iya guruku babu napodang tanah timbunan na ba masigi madaki ko sandala enak itaw ka yang pay naludus sandala na komelo itaw pagkarangan na masigi itaw ka ko dulu pertanggung jawaban ng tulo na pangalata na mga kay kataw na mo pangata na masigi na redaktor repa nilai ko may aga iya okay ba pala sandala na mitawla na kumadaki makanya mas sandala puli bulano ko miulo na pala na masigi na taro kamato sandala na ilala na paki di na palabay masuyo onrolada na matika magay iya na ro pura riwaya na pudang ang katawna di pala pagkaroma minasili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga untuk meminta kehalalannya uli man re daging ngunta ko bulana sahaba na ipaihidang kang daging ngunta natakong kay sina magoro rewa ilaw bolana darat na tawinola darat karumana
nang kay rodagi to linakare nakare di na lega lipang isapi di pelapaka romana teh nasili kang isi 500 itu tertunda sama suruga gara-gara untuk meminta kehalalan itu di pelapaka romana maga pe di capak lokana teh la bawa tolong pas saya maco balase mapamulai diri di jalan tu diri lota nama-nama ikan ay kena iya pakai nggak kaya dia nama gampang pak bu. Makanya ibu-ibu bapak-bapak upasangi ternyata jo arone makun rejo lupa iya mereka angka kamma panne na bali bolata at tarosate na batu nama pabuti di penarewa angka sana ko bola di narewa bakoro na dia saya tadi di parewa mana parewa aja lalu nangka urusata dena salasai na tomate aja lalu makanya Bakar itu agak padongan na epo aja lalu gaga sangkutak kulo ko tawe aja to gaga sangkutan na dalam Korea umat mega to tahu masalah pak ya kong kadina yinran aga sang oko besurimon rusinga ko tahu sigilingan otak na dena pahangi maka iya ko walena minrang itajang ni maka maja dena mungkin tama suruh ko dena selesai tapi ya ko alena pinrangang ini tewe de to nawat ditama ya tu tahu na rekode na selesai urusan makanya inrang papinrang dua-duanya menunda orang masuk surga ya aja tak kada alena mo minrang cocok ni ya ko alena minrang tetap dia tama suruga apa ipasilolongan iyo lo napaki wa ditama idi to na pun na mata to ni iwaja pada di makanya di maliang tike tapi alena makatan ni tike akan ditigaw kana aja mula balwanjo na tahu ya to bawajaran ya to pamakatan nga tekon ni iya na to nakada po halatal kalian naya pantasan aku khairul lakum jika engkau putihkan maafkan ketika dia berutang kau memaafkan khairul lakum itu yang lebih baik bagimu di sisi Allah maka nasabak nalawa manang ni makanya kung kaditanin rate tanya kang ibu aja mo tapodangi tanya kang po iya ko nawaja iya ro inran na utarime po tapi iya ko denu lewaja uhalalakan supaya dia halangi ka mata ko sudumon aja mo tapodangi kade kung waja wale ka dena waja itu tawasya kang yana tahe na ang katuyano min ragi di kupura 5 juta na iya tu ko nawaja ina alam mo ali ko nawaja tapi iya ko dena waja denu lewaja ina halalakan kasi tahu begitu supaya dia halangi kimat yan itu nakada po Allah Ta'ala itulah yang lebih baik di sisimu seandainya engkau mengatakan apa iya ron na ro di palapaka Roma niya sili kang isi 500 itu tertunda tama suruga maka dia ko to ko bangi matajang na di gaga cinongan ko pada masang tatot si tatot na di gaga tudang ang kataw nangi ko pusana ang kataw daram miti ko capak na ulot na nataro pala sejak kamatan na 10 kulun na hanya menunggu masalah kecil yan na tunah kanabita aja mulamay mati lampu oh si tangani 12 iklangi jolo oh peringerangi satu iya satu oh iya jadi itu kuncinya Pak Bu perlu ki matika ya inaron na makadekong ka aga-aga Pak Bu tapak katalan mega masalah makokoy nangga dia semitaw loki botinge ang kagagan na tayala mapabuting bali bolata masari bali bolata ang kasate ng kabipana yala panena latu bolay chapuy sate na dinarewa panel ang kamiyasan na tekro hadyan la panena yan natarumoy ajalalo itu semua menghalangi masuk ke dalam surga iya ketika itu bahayanya Pak na yakode ni pikiri ke numake masolan iya karena ini yang bahaya. Kemudian upasangi walaupun angka amala makan jalan da ijama kutuci antri angka amala kutuci antri makadina litta angka umma kumantu napai malala loku pada masyar ni jempu ku malaikat atas perintah Allah kemudian dibawa ke ila rafiqil ala jadi angka tu tahu dia lalu nolai teten ni siratal mustaqim de to nalau antar kepada masyarakat de dan itu hadis Nabi
Pak yo komo paro antri ko pada masya makin nabi ya koko ko barisangi yo lo malala lo monri 5 taw mo lalangi lo monri nang pemudapi capat na barisangi monri ya ko malala lo bandre ko talu 10 taw ya ko taw ci di sapa na kurusun na monro tekon yan na to ampay aja na to mabela taw pagkajene na bawang ipasipulo mo ko galungin na pa taw ci di sapa ari gitilo pa sa taw ci di sapa na diga nomor HP na diga mataw-taw nga macan ni mga marah ko digaga onro tudangan digaga onro nga chino hanya mencari kehalalan hal kecil manrasa ki yan to ampay natin nabita ilam mataw ko kay ran na ko diga tanggo magay nasa baya ko kunya surimon riliwan ni Regina nasa nabita salamat ko mo palinong kabijabijan na tago lalo nasa ba magi musis sa ito to matomo ko surimon di pigaga to mangisa tanay natuto magala palintik pala magala pas solo yung galon na taon. Mahigat, perlu kimatika. Apalagi nung masalah memangnya aja yang bicara. Iya, aja kayak ini. Namun jelo ki mapangaji makokobo mandari tong ketuan reharayan kaya sa mabagi kue kota itayali dua. Namun iya tuh. Nacidi niya tuh halala. Kecuali nalay memang ipanitia karatala ni dua dia na marigaga. Ya kuyalay cidi na piyasila kacidi na pamakala takalamoy. Dia tetay harap. Nasawang kaya sa haram li gairiha, angka sa haram li satiha. Ya ko haram li satiha berarti haram bendana, bawi, darah, bangkai, darah itu semua haram li satiha. Angka ya sang haram li gairiha. Halala bendana tapi haram ni karena prosesnya. Yun ada sa li satiha. Mabagi nasi kota itayalay dua. Itu haram li gairiha. Iya ko yan rito mapatang hati tahu na mo pole mapangaji dia kan ingar na cara manustas icara maga apa cara makaja aga nasa desa aga na 2 kota nala iya angka to maca cindi tapi na palembay sana na bisa cule na aja takali cu iya Matika ki, rewa ilaw boleh di pandrengan anak dia kami makali ngebaca. Ipangajari tu 5 tamusuk. Isuri tu 5 kali tulidi mana? Magai anu mapatta tamu kodina. Tuliang kanya na dogi cede ustaz magi na makakulu na mo kompresor di baru dito na mainga. Anu masalah. Sama magai kullu rahmin nabati min harami panarolan. Sinin na anu harangnya tama kota kali api neraka papacingi aja lalo pabu aja tercapai. Lakay manri masusah. Diga tenang ko rumah tangga. Namuci di ko rumah barangka. Padami kong kaagagan na tayo biar alatta aja lalu. Atika ki. Iyaro jama-jamangnya mesti ne wajah bisa 10 misalnya 10 juta. Tapi to mala 5 juta. Maka natakal mi diala dina yala 5 juta. Aga nasab dalam diskusi saya dapatkan. Orang yang mengambil sesuatu dengan melampaui batas. Maka Allah akan membuka pintu supaya semua itu akan keluar kembali. Tapi orang yang mengambil sesuai dengan haknya, maka Allah akan menutup pintu sehingga rezeki itu tidak keluar mengalir. Makanya kebiasa tu tahu Pak tas 10 juta na lolong masiulang tapi nakan nailasa anak Pak Buraci di pajuta na napawa di maingan. Iya, angka tahu mancaji honorer mo kasi kolangi masam mga anak na bodres na pandregi na maingan. Iya. Magi na mega tahu sogi tanya Pak Buraci ngapun nan redeno 5 decen. Padahal ya ko tahu kasih si malasa lawing malas si rupa mi Pak Burana Pak Burari nan maingan si. Magai, karena Allah menutup itu. Yana riasan nampak baraka dan lebo Allah Ta'ala. Hakikat aja tersembarang malah gagal. Karena pasti dibukakan pertanyaan. Magi mendari itu mereka makan. Mereka jadi polen nalangkai ku tapi dia sekadaga wali dia kata sa wali. Magi penang ka guru honorer tataluratu bisa buka jenis sila we macicil motorok man. Kinri polen natutu ibu Allah Ta'ala pengeluarannya sehingga rezekinya akan tinggal. Dia udah sama baraka. Tapi angka tahu 10-20 juta na lolong masulat tapi dia sekarang nanti kenapa dibukakan supaya dia keluar karena tidak ada berkah di dalam. Perlu kimatika sekarang. Nih, kalau masalah jadi mana? Tahindari mana? Dia itu na capu dari halala na po halata layan rin na tumati dia na capu. Nakapito macam ni malaikat sapar kita ya ko dia nagaga. Napamangin do jilid mata sara itu tanda bahwa ini sudah jadi. Kemudian larilah ko langkah itu ke 7 langkah itu. Wai macam kepada wai saya. Betul lo kusul biaya. Berarti itu sudah tanda bahwa rezekimu sudah mulai ditutup. Menasab. Nah dia na campur tu Pak. Nama kadami itu dah lee. Genak ni na lebih. Dia na kurang.
Itu gak tahu kurak dalek nah, dicukupkan dan dilebihkan. Kaya kata palabiang dalek nah, tahu macam mak bagi. Tapi ya kode na macam mak bagi na paliti ipong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai kata yaling nga sugiran, sisan na din na mabasa, liti itu sugiran ni magkaro na sa magi dikasih amanah tapi dia tidak tunaikan. Makanya kung nalingi dalay pong Allah Ta'ala, yero tapatingan rama bagian yan. Aga nasa pong Allah Ta'ala punagi malaikat, ini hambaku amanah. Maka serahkan kembali. Makanya yang katuto lay pancing ko pong Allah Ta'ala, yali dale, tapi dia napasui, liti itu dale. Nasabak tugas ta memang sebagai khalifah untuk membagi rezeki. Yan na kanabita, asidak ako, degaga tau kasi asin na sabak pasidak. Nasabak ni sa pong Allah Ta'ala, aja na po niya. Bupati na bawa kung katim sukses na nali duy na din ang bagay kita pamakragin muling mo rito din ito malay mako mati itu apa don rupa tu itu oko bupati itu pak kung kapajaba aga tim sukses si bawa relawan din na padat iya itu to 5 digit tim sukses paano mo ikala kung gawa na sukses to asan na mo ba tim sukses iya itu dia sa manrasa relawan pacak kuy na di kag nalulung sana relawan si salah tuh memang kayaknya ya nang kena tim sukses aja mau malah agaman angkat tuh palulungan lah kumaka dari relawan wah itu kemudian 5 piman ya sama si tanganan 12 makuy kaya gataw ya ronasan na binta maka dade na anter ko para masyam nasaba napay malala di jampo siapa itu kata nabi makin na binta nanigi-nigi taw masidakka denisang ni makadaniga na sidakay. Iya ro tau isidakay iya de to nisang ni makadaniga sidakay. Yang kita masumbang de nisang ni tau na sumba, tau isumbang de to nisang ni makadaniga sumbang. Agar nasa labita orang itu baru berjalan menuju kepada masyar sudah dijemput oleh malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang berjalan bersamanya itu bertanya, makutan, kayak gila ya, nungke tak nak si bawa ki malah nak di bawah, kayak gila, maka ada yang mengambilnya. Wong Allah Ta'ala masurul. Nah, makanya yang naruh tajama bu, sampano nilala. Maka lebih ke carana, maka mutu galalan na, angka pesantren mau kampung tak, ada ini kegiatan. Kada ini sama tu, maka dani gayale. Iya, usahakan inang kapasi dekat rahasia. Talipongi pimpinan pesantren atau talipongi pimpinan tadi ustaz kagak nak yatim kagak nak kurang mampu kutu maka pelakuran kadai angka tabi siaga pak kemajana sulam anak-anak kutu maka 500 apa iya pawajaran tapi nilo tulung aja tepodang ro anak maka dia wajaran aja nanta podang asan aja tu nanta bidang atau aja tu tepodang ro anak maka dia bantu selesai matu masih koler ro anak si runtuk ki saliwat tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantu ina rona sana binta tau mas sidakai ini seni gana sidakai tau isidakai jadi tau di seni makrani gana sidakai nih itu orang yang dijemput langsung yo pokok napa si pulung na ya tingin apa naling apal napa ipoto lay balintir mo bayo na langsung iya makanya usahakan inang keamal rahasia yang orang tidak tahu nah sabaya tu pas sidaka ka matingkat-tingkat angka pas sidaka eta wisuruh malay bisa masih ada kamakor. Angkat tamilaw sumbang at akadaya ang kagunci unra di kuloni tala. Dia nulay perang apa makalaki dia ko nalaman. Capu gitu. Iya. Itu sedekah yang bukan kita yang menentukan. Dia sendiri yang mengambil berapa dia mau ambil. Iya. Angkat tu magampang. Kung kagagaya katani na macari pa nakatamilaw sumbang kada ikuti man kanto ko laban ko sa memola. Iya, makanya dia tuh aja nih dikirim mencari beli makulin aku tidak bisa metala. Maka dah wahai maka watannya itu ustaz. Pakai yang kedua. Apa masang ini tak kantor tak? Ya nalalo cilengan kita tutup mata tak. Disiagi-siagi kita jemput kurang tempat aku cilengan aja tidak itu hadis qudsi. Maka di pong Allah Ta'ala nigi atak kumalengak dia bilang nggak nalengak dia itu bilang beberapa itu jadi jauh. Yo pokoknya ikat tengina disirahat di soros si kayak pertama. Nasa meninggal ada ya to na buru ya to na dimasak pun itu jadi itu ada amal-amal rahasia itu Bapak. Jadi makanya pasang ini penutup jangan semua ibadah itu transaksional mestinya angka pakasiweta memang betul-betul mahabbah ilallah sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu bisa dihitung sholat sunnah duha bisa dihitung sholat sunnah tahajud bisa dihitung sholat sunnah rawatib bisa dihitung. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan setiap lafaz.
Tapi mesti ang kapagkasiyat di nalampakan nilillah. Di gaga hitungannya. Karena hanya kalbu yang dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan tafakkur. Magi na yasi kedudukan na tafakkuro ini isang pajasuna. Makin nabi si jam di tafakkuro. Masarolat ini masang pajasuna isi sekuratan. Kenapa? Karena dia tidak punya lafaz, tapi dia hanya dekat dengan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa kalbu yang dirindukan oleh Allah dan menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah adalah ketika ada orang berkumpul, berbicara, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah, walaupun dia berbicara dengan manusia. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah. Daripada yang makatan ni bilan-bilan tapi mak gosip, ini udah beda bilan-bilan. Jadi bukan tasbih yang menjadi ukuran, tapi bagaimana kalbu kita bisa dekat merasakan kehadiran Allah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.